بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. برنا mbere tutangije izina rya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha Allah bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabiyo n'abasahaba be n'abandi bose bazakomeza gukurikira umurongo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam atuzaniye kuzageza ku munsi wa nyuma. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushira muri abo beza. Allahumma amin. Bagaragu ba Allah, turatangiye muri gahunda twavuze tuzajya tugira ya buri juma yo kuzajya tubaha incamake y'inyigisho zavugiwe muri khutba y'ijuma yatangiwe ku misigiti mikuru ku rutindi kwisi, ariwo umusigiti wa Masjidul Haram, uwo ni umusigiti w'Imaka, ndetse no umusigiti w'Madina uzwi nka Masjidun Nabawi ash-Sharif. Izi khutba zo muri Haramain ash-Sharifain, misigiti ibiri mitagatifu kwisi, irutindi yose, ni byiza ko abayisilamu bagakwiye kumenya ubutumwa buhatambuka, kubera ko akenshi hacayo ubutumwa bwiza bwagakwiye kumvwa na buri muislamu, bishobotse zagakwiye gusobanurwa muri buri rurimi rwose rushoboka, kugira ngo abayisilamu bagerweho n'ifayida, bunguke ubumenyi ku idini yabo. Kuri iyi juma ya tariki 7 za Dhul-Qa'da mu mwaka wa 1447, ari nawo mwaka turimo k'Islam. Iyo tubari imyaka tuyibara guhera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yimutiva Maka iji Madina, ndetse bikaba no matariki asanzwe tubara ataraki Islamu ni tariki 24 zo kwa kane umwaka wa 2026. Khutba ya Makka Masjidul Haram yatanzwe na fadilatu al-Sheikh al-Ustadh al-Doktor Abdul Rahman ibn Abdul Aziz as-Sudais hafidhahu Allah wa waffaqah. Hanyuma khutba ya Madina yatanzwe na fadilatu al-Sheikh الدكتور عبد الباري ابن عواد الثبيتي حفظه الله ووفقه. وهنgaho tumaze kuvuga abashekhe bombi, yaba ari Sheikh watanze khutba y'Imaka ndetse na Sheikh watanze khutba y'Madina. Abana bakaba ari abamenyi, bakaba n'aba imamu ndetse n'aba khatib b'iyi misigiti ibiri. Mbere na mbere muri khutba tuzagenda tuvuga, hari igihe muzajya mwumva ya mazina, mwumve ngo al-Ustadh al-Doktor. Al-Ustadh abari kuri daraja cyangwa se kuri level yo kuba professeur mu idini, niyo daraja mu bijyanye no kwiga mu buryo bugezweho, aho isi igeze aka kanya, niyo daraja ya nyuma, niyo level ya nyuma mu bijyanye no kwiga mu ishuri. Iyo umuntu ageze ku rwego rwo kwitwa al-Ustadh, abari professor, no kuvuga ngo abari hejuru ya docteur. Noneho ad-Doktor niwe docteur, ad-Doktor niwe docteur. Aba bombi rero ni abadokteri mu bijyanye no kwiga mu buryo bugezweho aho isi igeze, bakaba n'aba professeur. Umuntu yabonye daraja ya ustadhiya cyangwa se yo kuba professeur, bisobanuye ngo bari umwarimu muri kaminuza, nibwo umuntu ashobora kuba yagira ino daraja. Ndetse bijyanye na research yagiye akora, kuko na ustadhiya cyangwa se kuba ustadh nabyo birimo level. Hari ustadh itangirirwaho, umuntu atangiriraho, yitwa al-Ustadh al-Ustadh ya mbere, hakazana al-Ustadh al-Musharik yo bita associate professor, ndetse kugeza kuri al-Ustadh al-Kursi, gutyo gutyo. Izi ni daraja cyangwa se na level, ni inzego zijyanye na hisigeze. Ntabwo Uislamu bibubuza, cyane ko hari n'abamenyi batagira izi level zo kwitwa ya mazina, ariko bakaba ari inyanja mu bumenyi, nabyo nta gitangaza cyabyo kibirimo. Aho uzasanga bihari ntuzikange. Reka duhere kuri Sheikh Abdul Rahman as-Sudais hafidhahu Allah. Inyigisho yatanze ku musigiti mutagatifu w'Imaka zari inyigisho zijyanye n'inama yahaye abantu bitegura kujya muri hijja, cyane ko tuzi ko turi mu kwezi kwa Dhul-Qa'da. Ukwezi kwa Dhul-Qa'da ni kumwe mu mezi ane y'imiziro mu dini w'Islam. Amezi y'imiziro bisobanuye amezi umuntu akoramo icyaha kikagira uburemere kurenza kugikora mu yandi mezi asigaye y'umwaka. Ayo mezi yitwa al-ashhuru al-hurum. Al-ashhuru al-hurum ariyo Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Rajab ndetse na Muharram. Ayo mezi ane yitwa amezi y'umuziro, y'imiziro, bisobanuye ngo ni amezi azira kuyakoramo icyaha, niba igikoze kigira uburemere kurenza kugikora mu yandi mezi asigaye y'umwaka. Ikindi aya mezi ane ni amezi byabaga ari haramu kujya kurwana, kujya kinwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kujya kurwana intambara ya jihad. Muri aya mezi ane byabaga bizira. aya mezi uko arane: Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja,
Muharram ndetse na Rajab. Aya mezi rero kwa rane tubonye ko turi mu kwezi kwa Dhulqa'da, ari nako gukurikirwa na Dhulhijja, kandi Dhulhijja niyo iboneka mu gikorwa cya Hijja, umutambagiro mutagatifu, inkingi ya gatanu y'Ubuislam. Birumvikana rero Dhulhijja nizakurikira kuno kwezi turimo. Abantu tayari harabamaze kugera Maka, bari tayari kujya gukora umutambagiro mutagatifu. Ni nayo mpamvu khutba ya Sheikh Abdurrahman As-Sudais hafidhahullah yatanze inama kuri abo bantu bagiye gukora umutambagiro mutagatifu. Atangira avuga ati: "Ma'ashira al-muslimin, laqad khassa al-Mawla tabaraka wa ta'ala al-mamlakata al-arabiyyah as-saudiyyah bi fada'il jalila." Allah subhanahu wa ta'ala iki gihugu cha United ya Kingdom of Saudi Arabia, nako the Kingdom of Saudi Arabia, ubwami bwa Saudi Arabia, ni igihugu Allah subhanahu wa ta'ala n'ubwami Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ingabire atahaye ikindi gihugu ku isi. Hari ingabire Allah yahaye kino gihugu atigeze ahizi ibindi bihugu bisigaye ku isi. Wa khasa'is karima jazila, hari umwihariko w'iki gihugu cya Saudi Arabia udashobora gusanga mu bindi bihugu byose biri ku isi dutuyeho. Icyambere mu mwihariko iki gihugu gifite utasanga handi, anna fiha awwal baitin wudi'a fil ardi li'ibadati Allah ta'ala. Nicyo gihugu kibonekamo inzu ya mbere, inzu ya Allah ya mbere yubatswe kuri isi kugira ngo Allah asengwe. No kuvuga ngo umusigiti wa mbere wabayeho ku isi wubatswe kuri buriya butaka bw'Imaka mu gihugu cya Saudi Arabia. Niwo musigiti wa mbere wabaye ku isi, ni hariya hambere wabaye, nkuko Allah bivuga muri Qur'an suratu Ali Imran. Allah ravuga ati: "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubaraka." Mukuri inzu ya mbere yashizwe kuri iyi si kugira ngo Allah sengwe ni inzu yashizwe hariya Makka. Ariko muri aya Makka Allah subhanahu wa ta'ala yise Bakka. Ayo namwe mu mazina ashobora gukoreshwa, ariko abamenyi batafsiri barisobanuye mu buryo bugiye butandukanye. Ntabwo turi bubigire birebere cyane ko twavuze ko ari incamakingi. Iyo rero ni point ya mbere twiga mu nyigisho Sheikh yatanze, Sheikh Abdurrahman As-Sudais hafidhahullah. Ikindi, waja'ala Allahu al-bayta al-harama mubarakan. Icyambere nuko kwanza mbere yuko tugera aha, Sheikh As-Sudais hafidhahullah yavuze ati mu nyigisho zaravuga ati niho hambere haboneka inzu ya mbere yubatswe kugira ngo hasengwe Allah ku isi. Icya kabiri, wa huwa ramzu at-tauhid wal-wahda. Iki gihugu iyo kivuzwe humvikana tauhid, niho hambere haboneka tauhid mwisi nzima mu bijyanye no gusenga Allah nta kumubangikanya. Niho hambere haboneka imbaraga za tauhid mu guharira Allah umwe bwe nta kumubangikanya, kurenza ahandi hasigaye ku isi, kurenza ibindi bihugu byose bisigaye byo ku isi. Wal wahda, ndetse n'ubumwe bw'abayisilamu, cyane ko iki gihugu gituwe n'abayisilamu 100%. Ikindi, washa'air wal mashaa'ir, nibijyanye n'ibirango by'Ubuislam n'ibikorwa by'Ubuislam ahambere bibarizwa kurenza ahandi hasigaye ku isi ni muri kino gihugu cya Saudi Arabia. Wal amn wal aman, ni nacyo gihugu cya mbere kibonekamo umutekano kurenza ibindi bihugu bisigaye ku isi. Waja'ala Allahu al-bayta al-harama mubarakan. Ikindi nuko Allah subhanahu wa ta'ala iyi nzu ntagatifu ya Kaaba iri Maka Allah yayigize ahantu hatagatifutse huje imigisha. Wa hudan lil alamin, hakaba ari n'umuyoboro ku batuye isi bose. Ni nayo mpamvu ubona abantu baturuka isi yose bagana Maka. Nta kindi gihugu abayisilamu basura bavuye imihanda yose nkuko basura Maka. Nta wundi mujyi ku isi abayisilamu bagana bagiye kuwusura, bagiye gukora ibada nkuko bagana umujyi wa Maka, bagiye gusura Kaaba. Famin wasi'i karamil bari jalla wa ala wa madidi judihi ala qasidi بلده الحرام وبيته العتيق أن جعل الصلاة فيه مضاعفة على غيره من المساجد. Mubindi bikomeye cyane tugomba kureberaho iyo tuvuga kino gihugu Allah mu ngabire yagihaye no mu mwihariko yagihaye, nukuba Allah subhanahu wa ta'ala yarahagize ahantu hasurwa cyane kurenza ahandi, ndetse n'iswala umuntu akoreye yikuba kurenza iswala asengeye ahandi hose yasigaye ku isi. Nuvuga ngo iswala usengeye Maka imwe, yaba ari swala y'itegeko yaba ari swala ya sunna, yikuba inshuri 100,000 iyo wasengera ahandi hose yasigaye ku isi. Nuvuga ngo iswala imusengeye Maka muri haramu ya Maka yikuba inshuri 100,000 iyo wasengera hasigaye hose ku isi havuyemo umujyi wa Maka. Arangije Sheikh akomeza avuga ati Allahu akbar. Iri ni jambo rivuga
rikoreshwa iyo umuntu akuza Allah subhanahu wa ta'ala kubw'ibyiza runaka yishimiye. Aravuga ati ya lahu min karam, ya lahu min karamin rabbaniyyin azim. Akomeza rero mu nyigisho yatanze, cyane ko turi buvuga incamake ntago byose turi busome, yavuze ngo ayyuhal hujjaj almayamin, yahamagaye abantu bose bafite umugambi wo kujya gukora hijja uyu mwaka. Aravuga ati istahdiru dawman azamata almakan wa hurmatahu, iteka mu mitima yanyu mugambirire umugambi wo kujya gusura ubu butaka muzi ko aho mugiye gusura ari ahantu hahambaye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Igihe cyose muvugurura umugambi muzi ngo igikorwa cya hijja aho mugiye kugikorera sa ahantu hasanzwe, sa ahantu hameze nkaho muturutse, wa taharatahu wa qaddasatahu, ndetse kandi aho hantu mugiye mumenye ko ari ahantu hasukutse, na ahantu hatagatifu. Allah subhanahu wa ta'ala ibingi barabivuga muri Qur'an, avuga ati ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Harama qiyaman lin-nas. Mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala yagize Kaaba, inzu ye ntagatifu, qiyaman lin-nas. Iyi nzu Allah yagize impamvu yo kuba abantu babasha gukora ibituma idini yabo ikomera, ikagira igihagararo, bakarangwa n'igihagararo mu idini, kubera ko iyo bagiye aha hantu hari Kaaba barasari, bagakora hijja, bagakora na umra aha hantu, bagakora tawaf. Ibi byose ni ibikorwa birimo gukuza Allah, bigatuma idini yabo idini ikomeye, idini ifite imbaraga. Ikindi kandi qiyaman linnas, no mukubi y'umuntu asura hano hantu kenshi, ni impamvu ituma n'ubuzima bwe buhinduka, akagira imigisha, akabona amafunguro aturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mpamvu zizana ubukire harimo gusura buno butaka bwa Maka, gusura Kaaba bizana ubukire, nkuko biri muri hadith. Niba ushaka kwirukana ubukene, jya ukunda gusura hariya hantu Makka, gusura Kaaba, gukora tawaf, gukora sa'i hagati ya Safa na Marwa, gusura nubwo utabugiye muri hijja ukajya muri umra. Biriya biri mu mpamvu zituma umuntu akira. Ni nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Harama qiyaman lin-nas, wa hadha wajhun min kawnihi mubarakan wa hudan lil'alamin. Ikindi kandi iyo twize tusoma muri Qur'an dusanga Allah subhanahu wa ta'ala avuga ku ntumwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah aravuga ati wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Allah aragira ati zirikana ubwo intumwa Ibrahim alayhi salatu wassalam yabwiye Allah agira ati rabbi ja'al hadha baladan amina, ay Allah ndagusaba ko iki gihugu wakigira igihugu gitekanye. Iyi ni dua Ibrahim yasabiye Maka ko Allah yahagira ahantu hatekanye, ahantu hatekanye hambere haboneka umutekano kurenza ahandi hose ku isi. Iyi ni dua Ibrahim Khalilullah, inshuti magara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Arangije akomeza avuga ati wajenubeni wa baniya an na'budu al-asnam, ay Allah undinde nje n'urubyaro runkomokaho ko twasenga ibigirwamana. ولذلك فتحقيق التوحيد الخالص لله تعالى وتجريده عن الشبهات والشوائب والمحدثات أهم ما يجب على قصاد البلد الأمين تحقيقه وإقامته عند البيت المشرفة خصوصا وفي سائر الأوطان عموما، وهذه أعظم هداية للعالمين. الشيخ السديسي حفظه الله كما زفقتي نينا يوم مانفو كمونو يسجيه مري عمره cyangwa ugiye muri hijja agiye kuri buriya butaka butagatifu, yagakwiye nayo gushyiraho umugambi wo kurangwa na tawhid, akirinda yuko yakora shirki kuri buriya butaka. Ibrahim alayhi salatu wassalam ayubaka Kaaba, ayubakira yasabye no duati mana undinde na nje n'abankomokaho yuko twasenga ibigirwamana. Nawe ugiye muri hijja, nawe ugiye muri umra, shiraho umugambi wo kutazakora shirki kuri buriya butaka, wo kutazagira ikindi uhamagara kitari Allah kuri buriya butaka, mugire icyo gisaba mu gihe ugiye kuri buriya butaka. Unashireho umugambi kandi no mu buzima bwawe busigaye aho uzajya hose naho utuye uve muri shirki, uve mwibangikanyamana, ubusabe bwawe bwose ubwerekeze kuri Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Iyi ni incamake rero mu byo twavuga byavuzwe na Sheikh al-Ustadh Dr. Abdurrahman ibn Abdul Aziz As-Sudaisi hafidhahu Allah wa ra'ah. Reka twimukire kuri khutba yatanzwe i Madina, nayo turebe inyigisho dukuramo mu magambo yigishijwe n'umumenyi فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري
ibn Awad al-Thubaiti حفظه الله ورعاه في طاعته. we inyigisho ze zari zigamije iki? Zari inyigisho zijyanye nuko umuntu yarakwiye kurangwa no guhitamo ibyiza buri munsi akora, akirengagiza ibibi akabijya kure. Aravuga ati idha ta'ammalta harakat al-haya ra'aita an-nasa kullahum yas'aun. Uramutse witegereje ubuzima ukareba ukuntu ubuzima bugenda buri munsi, iminsi ikarangira, ukwezi kukarangira, imyaka ikagenda irangira, ukagenda ukura n'iminsi ikagenda isimburana, ibihe bihe bindi, usanga abantu buri munsi baragenda kandi bakajya mu bintu bitandukanye. La yakadu ahadun yaskun wala yakuffu ahadun 'anil 'amal. Nta nari muzasanga abantu batuza ngo basigare mu nzu baryame. Igihe cyose usanga abantu buri munsi basohoka mu mazu yabo bakagenda, bakajya gukora, bakajya gushakisha, bakajya gushaka amafaranga. Ngo nkoresheje inyita abantu bamenyereye. Aravuga ati yujalli al-Qur'an hadha al-mashhad biqawlihi. Iyi Qur'ani dusoma yashimangiye bitumaze kuvuga ivuga iti inna sa'yakum la shatta ay inna 'amalakum la mukhtalif. Mukuri bikorwa mukora ni ibikorwa bitandukanye. Ibyo abantu bazindukiramo ni ibintu bitandukanye. Hari abazinduka bajya mu bikorwa bishimisha Imana, hari abazinduka bajya mu birakaza Imana, hari abagenda amajoro bajya mu bishimisha Imana, hari abagenda amajoro bajya mu birakaza Imana, hari ubyuka agiye gusara tahajjud, hari n'ubyuka agiye mu kabari. Abantu rero ibyo bajya mu bintu bitandukanye. Ni nayo mpamvu Allah aravuga ati inna sa'yakum la shatta. Ibikorwa byanyu mukora biratandukanye, ibyo mujyamo biratandukanye. Arangije akomeza agira ati huwa sa'yun wahidun fi adh-dhahir lin-nas. Uramutse ubonye abantu basohoka mu mazu wabona ko bose bagenda gusa, ukabona bagiye bose mu bintu ubona bisa, ariko lakinahu fil mizan mukhtalif. Ariko ku munzani imbere y'Imana ku munsi w'imperuka bya bindi bajyamo bizaba bitandukanye. Ubabonye abantu bagenda, yewe n'abambaye amakanzu, ushobora kubona abantu bagenda bose bambaye ikanzu ukagira ngo bose bagiye mu byiza, ariko imbere y'Imana ku munzani yawm al-qiyamah ku munsi w'imperuka nibipimwa bizaba bitandukanye. idh tatashabaha al-a'mal wa taftariq al-maqasid. Ibikorwa ibiro bishobora kubona bisa, yewe abantu bashaka no kwinjira mu musigiti bose bagiye gusara, ariko imigambi bafite itandukanye. Abantu bashaka bicaye mu musigiti, ukabona umusigiti urimo abantu 1000, ariko muri abo bantu 1000 ubona bicaye baje gusari, Allah subhanahu wa ta'ala we ureba imigambi yabo akaba abona imigambi yabo itandukanye completely. Imigambi bafite iratandukanye kandi Imana ihemba igendeye ku mugambi, bigatuma n'ibihembo byayo imbere y'Imana bitandukana. Fahadha ya'malu lid-dunya wa dhaka ya'malu lil-akhirah. Hari ushobora gusanga ibyo akora ashakisha amaronko y'isi, kandi ibyo akora ni byiza. Umuntu ushaka kumusanga no mu musigiti, ari imamu w'umusigiti, ari kwigisha, ari shekhe, ari kwigisha Qur'an, ari gusomesha abantu Qur'an, urabona ko ibyo ari gukora ni byiza, ariko ibyo ari gukora wari gushaka isi, hamwe nuko ibyo akora ari iby'Imana yatubwiye gukora ariko ari kubishakiramo isi. Undi akakora iby'Imana yatubwiye gukora ariko abishakiramo imperuka. Abarira imbere y'Imana no mu bihembo ntabwo basa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akomeza agira ati wa thalithun yas'a wala yadri lima yas'a. Hari n'uwa gatatu noneho twabanye ko hari ukora afite umugambi wo gushakisha dunia isi, hari n'ukora afite umugambi wo gushakisha akhira imperuka. Hari uwa gatatu ari we wuhe? Hari ukora atazi n'ibyo akora icyagamije, ntagamije isi, ntagamije akhira, nta nubwo azi icyagamije icyo aricyo. Abo nabo barahari. Mu yandi magambo icyo bita guhobagira, umuntu akagenda atazi icyagamije mu byagiyemo. Akomeza Sheikh agira ati fa harakatu al-aidi wahida lakin ittijahu al-qulubi huwa alladhi yasna'u al-fariq. Bityo iyo twitegereje ibyo amaboko akora bishobora gusa, ariko umutima icyo gambiriye kikaba gitandukanye. Ithta'alu al-a'malu bisidqi al-maqasid. Ibikorwa bigiriremo imbere y'Imana hashingiye ku mugambi umuntu yabikoranye. السعي في الإسلام ليس محصورا في الصلاة أو عبادة ظاهرة بل هو أوسع من ذلك. aratubwira ati kugenda gukene ubusiramu butubwira cyangwa se gukora ubusiramu, icyo budusaba gukora ntabwo ari ugusari gusa nkuko tubona abantu basari gusa, ahubwo iyo bahavugwa gukora ni ijambo rigari, ni ijambo rigari. wa ashmal huwa harakatu al-insani kulliha fi amalihi wa fi baytihi wa tijaratihi wa ta'limihi wa alaqatihi wa qararatihi. Gukora gusabwa ubuislamu butubwira cyangwa se ibyo umuntu agomba kujyamo, hari ukugenda umuntu, hari ukugenda umuntu agiye gushakisha ubuzima, agiye gushakisha amafaranga, agiye gushakisha imutunga n'umuryango, hari ukugenda umuntu agiye mu rugo rwe, hari ukugenda umuntu agiye mu bucuruzi,
hari ukugenda umuntu agiye kwiga idini no gusobanukirwa iby'Imana imushakaho, hari ukugenda umuntu agamije kujya kwigisha idini agiye muri da'wa, hari ukugenda mu bijyanye na alaqat na relationship ziguhuza n'abantu, imikoranire n'abagenzi bawe. Ibyo tujyamo ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hashingirwa ku mugambi rero kugira ngo umuntu yandikirwe ibihembo imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Agakomeza agira ati fal muallimu sa'in wattajiru sa'in wattabibu sa'in wa rubba al-usra sa'in ورب الأسرة ساع وكل واحد منهم إما أن يسعى إلى الله أو يسعى بعيدا عنه. umuganga afite ibyajyamo, umwarimu afite ibyajyamo, nyirurugo umubyeyi mu rugo, umuhagararizi w'umuryango nawe aragenda akagenda agiye mu byajyamo, aba bose baragenda. Harimo rero muri bo abagenda ibyo bagiye gukora bikabegereza Allah, hari n'abagenda ibyo bagiye gukora ahubwo bikabashyira kure y'Imana. Walidhalika umuislamu agomba kwita ku mugambi w'icyo agiye gukora aho kiva kikagera. Ni nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an avuga ati walikullin wijhatun huwa muwalliha fal'amalu qad yatashabah lakin alladhi yarfa'uhu aw yad'uhu huwa aljiha allati yattajihu ilayha alqalb. Umugambi ni n'utuma rero Allah yakira ibikorwa ndetse bikagira n'ireme imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nayo mpamvu abeza mu batubanjirije bashoboraga no gufata ibikorwa bisanzwe bitari ibada, bitari amasengesho, bakabihindura amasengesho kubera umugambi wabo. Wasangaga umwe muri bo aryama n'undi akaryama, uyu akaryama, kuryama bikitwa ko kuryama bisanzwe, undi akaryama mu gihe ibitotsi bye byitwa ibada, byitwa isengesho. Gute? Yashyiragaho umugambi ko agiye kuryama kugira ngo abone imbaraga zimushoboza kubyuka gusari ntakerererwe iswala. Uyu washyizeho umugambi uko aryamye kare kugira ngo aje kubyuka iswala itamuciyeho, ibitotsi bye bihita bihinduka isengesho, akaryama yibereye mu bitotsi yandikirwa ibihembo yuko ari gusenga. Mu gihundi aryama nta n'umugambi w'igitumye aryama, bikarangira kuryama kwe ari ada. Kadhalika kurya, hari abantu bararya, hari urya kurya kwe bigahinduka ibada. Urugero umuntu akavuga ati ngiye kurya kugira ngo mbone imbaraga zo kujya kwigisha abantu Qur'an, kugira ngo mbone imbaraga zo kujya kwigisha abantu idini, kugira ngo mbone imbaraga zo kujya kwigisha abantu ibibafitiye akamaro, kugira ngo mbone imbaraga zo kujya gushakira umuryango wanjye ikiwutunga. Uyu nguyu kurya kwe guhinduka ibada. Hari n'undi kurya kwe byitwa ada, byitwa ibintu bisanzwe, wa wundi urya gusa kugira ngo ahage kubera ko ashonje, kugira ngo yumve uburyohe gusa bw'ibiryo, abo nabo barahari. Walidhalika ibyo dukora byo ugiye kubireba birasa, ariko imbere y'Imana ibihembo biratandukanye. Kubera iki? Kubera imigambi y'abantu. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam itubwira iti innamal a'malu binniyati wa fi riwayatin binniyah. Ibikorwa aho biva bikagera by'abantu bishingira ku migambi. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na buri wese azahembwa imbere y'Imana hashingiwe ku cyo yagambiriye hano ku isi. Sheikh rero agakomeza agira ati fa amma as-sa'yu al-hamid fa huwa alladhi imtala'at bihi al-hayat lakinnahu ittajaha ila Allah fal-'amalu ad-dunyawi بنية صالحة يتحول إلى عبادة ويبارك أثره ويكبر. وأما السعي الضائع فهو الذي يكثر فيه التعب وتغيب عنه النية أو وتغيب عنه النية وتضيع فيه الوجهة. يعمل صاحبه كثيرا لكنه لا يعرف لماذا يعمل، يتحرك بلا بوصلة، فإذا وصل لم يجد شيئا، كما صور القرآن حاله فقال تعالى كسراب بقيعة هو جهد مبذول ونتيجة مفقودة. سبحان الله. نبي تقرأ تمزق سبحانه. هارو ينغو يكورا أزوا كوريرا يكوري الله ويبيكورwa byo biramuzamura imbere y'Imana akazabona n'ibihembo. Hari n'undi ukora ariko atazuwa korera, agakora adafite umugambi wo kwiyegereza Imana mu byo akora. Ashobora no kuvunika cyane, umuntu ashobora kuvunwa cyane na ibada nyinshi akora ariko atagamije Imana, bikazarangira bigenze nk'iriya aya muri Qur'an Imana itubwira iti kasarabin biqi'a. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabigereranyije nk'ikintu yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Urabona iyo umuntu atwaye imodoka hakaba hari izuba ryinshi cyane, hari ukuntu ubona kure cyane aho uri kureba uri buze gutunguka, hari inyanja, hari amazi muri kaburimbo, ariko wahagera ugasanga nta mazi ahari. Iyo umuntu afite inyota hari igihe atekereza ko ari amazi, yahagera agasanga nta mazi ahari. Uko ni nako bigenda ku muntu ukora atagambiriye Allah. Ashobora kuvunika cyane kandi n'imbere y'Imana ntazagira icyo abona imbere y'Imana. Walidhalika khutba ya Sheikh Al-Thubaiti hafidhahullah ni khutba nziza yongera gukangurira abantu ngo nyamuneka ibyo dukora byose tumenye ko ari ibikorwa byinshi dukora bitandukanye. Twese buri mu gitondo turabyuka tukagenda,
twese tukagenda mu bintu bitandukanye ariko bikarangira bigenze nk'iriya hadith aho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ivuga iti famu'tiquha aw mubiquha. Iyo dutashye umunsi urangiye hari utaha yarokoye umutima we, yarokoye nafsi ye kujya mu muriro, hari n'utaha yamaze kuroha nafsi ye kuzajya mu muriro. Nasallallahu salamata wal afiya. Izi nizo khutba ebyiri ngerageje kubaho incamake yazo, tugerageze ko zombi uko ari ebyiri zitazajya zirenza iminota 30. Ndabona iya mbere tubibashije. Sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.